Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Стаўка на сучасныя тэхналогіі. Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат рыхтуе да запуску вытворчасць высокатрывалай упакоўкі. У Мазырскага раёна новы кіраўнік Александра Верамеева сёння прадставілі калектыву райвыканкама. Штучны інтэлект у бізнес-працэсах. 20-й Гомельскі эканамічны форум зробіць акцэнт на нейрасетках. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Першую партыю інавацыйнай прадукцыі на Светлагорскім ЦКК плануюць атрымаць ужо ў снежні. Зараз тут рэалізуюць інвестыцыйны праект па вырабе крафт-мяшочнай паперы. Нагадаем, падтрымка гэтага прадпрыемства – адна з ключавых тэм нядаўняй нарады ў прэзідэнта з кіраўніцтвам Саўміна. Сёння Светлагорскі ЦКК наведаў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчин. Тацяна Піменёнкава працягне тэму. Маштаб вытворчасці на Светлагорскім ЦКК адчуваецца ўжо на першых секундах. У драўляна-падрыхтоўчым цэху драўніна праходзіць жорсткае сартаванне і глыбокую перапрацоўку, а карыць і здрабніць у дранку – ключавое патрабаванне да якасці паўфабрыката. Штодзень гэты цэх перапрацоўвае каля 6 000 кубаметраў драўніны. І гэта дазваляе прадпрыемству працаваць з максімальнай прадукцыйнасцю. Пры гэтым аб'ёмы, якія вы бачыце за маёй спінай, гавораць самі за сябе. Праблем з сыравінай тут няма. Анатомія прыбытку Светлагорскага ЦКК выглядае наступным чынам. Падмурак і галоўны экспартны рэсурс – сульфатная цэлюлоза. Яе доля звыш 80%. Астатнюю частку дзеляць паміж сабой папера, кардон і высокатрывалая гофратара. Гэтыя віды прадукцыі забяспечваюць камбінату жалезную устойлівасць на сусветным рынку. Светлагорская прадукцыя пераадольвае тысячы кіламетраў на шляху да ключавых партнёраў – ад бліжэйшых суседзяў у Расіі і Узбекістане да найбуйнейшых эканомік Китая, Турции, Ирана и Венгрии. Светлагорский ЦКК по итогам 2025 года сработал рентабельно, имеет прибыль. В прошлом году мы сделали под 370 тысяч тонн. Вообще объем данного завода 400 тысяч тонн. Пока производство недозагружено. Были вопросы, но мы стремимся выйти на данный показатель. Ад сыравіннай базы да гатовага прэміум-прадукту. Канец 2026 года стане для Светлагорскага ЦКК кропкай тэхналагічнага прарыву. Новы цэх па вытворчасці мікракрыпіраванай крафт-паперы – гэта 100% увасабленне даручэнняў кіраўніка дзяржавы аб глыбокай перапрацоўцы рэсурсаў унутры краіны. Формула поспеху простая. Камбінат бярэ сваю цэлюлозу і ператварае яе ў запатрабаваны высокапрыбытковы тавар. Гэта дае татальны кантроль над якасцю, стабільнасць паставак і новый статус на сусветным рынку упаковки. Персонал набирается, будет проходить определенное обучение, но в целом производство бумаги для комбината не новое. Единственное, что оборудование будет уже более современное, поэтому с обучением, я думаю, вопросов не возникнет больших. А в целом технология, она уже смонтирована и функционирует достаточно современная. У нас используется модифицированная варка, которая позволяет проводить процесс при более низких температурах, тем самым получать волокно более высокого качества. Модернизация на Светлагорскім ЦКК – один з галоўных сістэмаўтваральных праектаў усёй праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на бліжэйшую пяцігодку. Александр Турчин разам з губернатарам Іванам Крупко дэталёва ацанілі сітуацыю на камбінаце. Урад трымае руку на пульсе, падтрымка камбіната і запуск новага імпартазамяшчальнага цэха крафт-паперы – гэта стратэгічныя задачы. Менавіта такія індустрыяльныя лакаматывы ствараюць падмурак, на якім будуецца стабільная будучыня Гомельшчыны і краіны увогуле. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Юбілейныя вытокі едуць у Светлагорск. Папулярны спартыўна-культурны фестываль, прысвечаны 35-годдзю Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі, разгорнецца на Гомельшчыне. Гатоўнасць усіх гарадскіх службаў да прыёму гасцей сёння ацанілі на аргкамітэце з удзелам прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Віктара Лукашэнкі. Наша здымачная група раскажа, чым здзівяць вытокі сёлета. Меньш за месяц і Светлагорск заіграе новымі фарбамі. Праграма спартыўна-культурнага фестывалю прымеркавана да знакавай даты – 35-годдзя Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Замест стандартных віншаванняў арганізатары падрыхтавалі для прыхільнікаў актыўнага ладу жыцця магутны трохдзённы інтэнсіў. Гэта не проста забаўляльнае шоу, а сапраўдны курс чэмпіёна, дзе кожны зможа праверыць сваю мяжу трываласці.
Для нас будет тоже дополнительная изюминка о том, что в этом году будет очень много спортсменов именно с нашей страны и самых титулованных. Это в том числе и Динара Смольская с Антоном Смольским, и наши знаменитые гимнастки, и легкоатлеты. В этом году у нас на Светлогорской земле будет целая большая россыпь спортивных звезд, и не только из Беларуси. В этом году к нам приезжает большая делегация с Олимпийского комитета России, это комиссия спортсменов Российской Федерации, которая в том числе вместе с нашей белорусской стороной будет организовывать и мастер-классы по видам спорта. 6 чэрвеня о 13-й гадзіне цэнтральная плошча горада ператворыцца ў велізарны алімпійскі полігон. Галоўны выклік для падрастаючага пакалення – алімпійскі квест. На адной пляцоўцы разгорнуцца локацыі по 28 відах спорту. Юным атлетам у ўзросце да 14 гадоў трэба будзе сабраць волю ў кулак, прайсці ўсю дыстанцыю і даказаць, што яны гатовыя да вялікіх рэкордаў. Молодежь до 14 лет двумя возрастными группами может пройти и попробовать свои силы в различных видах спорта. Если у них это получится сделать успешно, они получат достойные, ценные призы от Национального олимпийского комитета, главного организатора данного мероприятия. Ну и, конечно же, в рамках данного фестиваля уже сложившаяся традиция, Национальный олимпийский комитет дарит городу роллер-парк, который будет находиться в одном из знаковых мест данного города. Фестываль в итоге гэта не толькі пра спартыўны азарт, але і пра унікальны культурны код. Галоўным сюрпрызам стане гастранамічная прэм'ера – фестываль «Ежа з сэнсам». Гасцям прапануюць літаральна паспрабаваць на смак эпоху 60-х па сакрэтных рэцэптах светлагорскіх жанчын. Таксама Светлагорск адкрые свае таямніцы на гістарычных маршрутах, а лепшыя творчыя калектывы Гомельшчыны і краіны разгайдаюць галоўную сцэну магутным гукам. Масштабное мероприятие, в котором задействованы звезды наши, если мы говорим о культурной составляющей белорусской эстрады. Конечно, это большое количество артистов, это большое количество оборудования. Нужно учесть все моменты, которые сегодня были проговорены на оргкомитете. Мы к этому готовы и, конечно, ждем с нетерпением этого фестиваля. За кулісамі яркага свята жорсткі кантроль. Аргкамітэт да дробязяў пралічыў алгарытмы бяспекі, медыцынскага суправаджэння і камфорту гасцей. Каб лагістыка не падвела, трэба прадумаць навігацыю па горадзе. Зрабіць так, каб кожны дарожны знак і інфармацыйны шчыт прыводзілі ў эпіцэнтр падзей. Тацяна Пеменёнкова, Ольга Канавалова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». 20-й гомельскі эканамічны форум з 9 новымі падыходамі. Сёлета арганізатары падрыхтавалі прынцыпова новы фармат, які адпавядае глобальным тэхналагічным выклікам. Упершыню ключавой кропкай прыцягнення стане секцыя «Штучны інтэлект», магчымасці прымянення ў бізнес-працэсах. Асаблівы акцэнт распрацоўшчыкі і аналітыкі зробяць на практычным укараненні нейрасетак у рэальны сектар эканомікі і цяжкую прамысловасць. Пляцоўкай для маштабнага дыялогу выбраны індустрыяльны цэнтр рэгіёну горад Рэчыца. Тэматычная секцыя будзе працаваць на базе вытворчых магутнасцей Беларуснафты. Менавіта спецыялісты флагмана айчыннай нафтаздабычы стануць галоўнымі спікерамі дыскусіі. Участники сессии также посетят Международную бизнес-академию «Беларусьнефть», где смогут познакомиться с мобильной лабораторией виртуальной реальности, тренажером-имитатором киберкресла-бурильщика, а также с презентацией интерактивных курсов. Сегодня искусственный интеллект – это уже не просто абстрактное понятие, оно является мощным инструментом совершенствования бизнесовых процессов и является приоритетным направлением для внедрения в организациях. Акрамя вытворчых алгарытмаў, удзельнікам форуму прадставяць комплексныя праграмы навучання кадраў ва ўмовах татальнай лічбавай трансфармацыі. Асобны блок эксперты прысвецяць пытанням кібербяспекі і абароне карпаратыўных дадзеных ад знешніх лічбавых пагроз. Нагадаем, мерапрыемствы адбудуцца ў Гомелі ўжо 21-22 мая. На пазачарговай сесіі Мазырскага раённага савета дэпутатаў зацвердзілі на пасадзе новага кіраўніка раёна. Старшынёй Мазырскага райвыканкама стаў Александр Верамеев. Згоду на яго назначэнне напярэдадні даў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Дагэтуль Александр Александрович кіраваў Петрыкаўскім райвыканкамам, а раней працаваў у аграрнай сферы. За плячыма кіраўніка сур'ёзны вопыт на прадпрыемстве Палесе Аграінвест. На новай пасадзе яго прадставіў старшыня аблвыканкама Іван Крупко. Новы кіраўнік раёна ставіць задачай развіццё рэальнага сектара эканомікі, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і транспартнай сферы. Основная задача – это улучшение качества жизни жителей с учетом
Особенности размещения самого города – это холмистая местность. Уделять особое внимание – это движение транспорта, социальная сфера, инфраструктура города Мозыря. Промышленное сельское хозяйство работает в плановом режиме, и эту работу мы ее продолжим. Мониторить, контролировать. Аплодисментами, кветками и гоноровыми грамотами у райвыканкаме проводили экс-старшыню Алену Паўлечка. Яна кіравала Мазыршчынай амаль 10 гадоў. Як падкрэсліў Іван Крупко, за гэты час створаны трывалы фундамент для далейшага развіцця раёна. Аўдыторыя Гомельскага тэхнічнага універсітэта сёння ператварылася ў пляцоўку для сумленнай і адкрытай размовы. У рамках праекта «Абмяркуем» студэнты і выкладчыкі сустрэліся з вядомымі экспертамі, каб абмеркаваць актуальны міжнародны парадак дня. Спікерамі выступілі палітычны аглядальнік Рыгор Азаронак і палітолог Андрэй Лазуткін. Асноўную частку сустрэчы прысвяцілі пытанням, якія больш за ўсё хвалююць выпускнікоў, ад нюансаў першага размеркавання да кар'ернага росту. Госці падкрэслілі, менавіта ад сённяшніх студэнтаў залежыць развіццё ключавых галін прамысловасці і эканомікі краіны. Самы цікавы блок – сусветная палітыка і ўменне разбірацца ў складаных геапалітычных працэсах. Роль молодежи всегда актуальна. Почему? Потому что после завершения вуза они придут на работу, они придут на рабочие места, они придут к станкам. И не только нужно владеть грамотно своей техникой, владеть грамотно своей профессией, но и понимать, что происходит в обществе. Нас обстреливают с информационных пушек со всех сторон, переписывают историческую память, стараются это сделать. Мы же вынуждены защищаться, обороняться. И вот в том числе таким способом, который после 2020 года зарекомендовал себя, глаза в глаза, непосредственно встречаться с нашей молодежью, общаться, отвечать на вопросы. Формат дыялогавай пляцоўкі – гэта не лекцыя. Студэнты актыўна карысталіся магчымасцю задаць экспертам пытанні. Сустрэча прайшла ў дзелавой, але цёплай атмасферы і стала платформай для прамой размовы з лідарамі меркаванняў. Такие встречи очень важны для нас, для молодежи, так как мы можем пообщаться лицом к лицу с профессионалами своего дела, перенять их опыт, возможно, даже немножко поспорить над какими-то темами. Состоялся очень интересный диалог, который оставил много мыслей в голове каждого из нас и оставил наилучшее впечатление. Падобныя сустрэчы дапамагаюць моладзі не толькі знайсці адказы на прафесійныя пытанні, але і вызначыць жыццёвыя арыенціры ва ўмовах сучасных выклікаў. Колькасць кіберзлачынстваў у Гомельскай вобласці вырасла на трэць. 900 зафіксаваных фактаў і больш за 2 мільёны рублёў шкоды. Статыстыка з пачатку года. Махляры пастаянна шукаюць новыя схемы, выдаюць сябе за праваахоўнікаў і праз маніпуляцыі ад абяцанняў выгады да пагроз законам выманьваюць асабістыя дадзеныя. Рост колькасці пацярпелых у рэгіёне патрабуе ад жыхароў максімальнай пільнасці і асцярогі. Наиболее распространенная схема киберпреступности – это у нас вишинг, так называемый, фишинг, а также торговля через интернет-ресурсы, это фейковые интернет-магазины. Соответственно, когда тебе поступают звонки, либо сообщения от неизвестных граждан, первое, что необходимо сделать, это, как уже было сказано ранее, это просто положить трубку. Если ты в ситуации не знаешь, что делать, засомневался, правоохранитель это или нет, есть такой вариант, как звонок другу. Как я уже сказал, позвони либо друзьям, либо родителям, либо своим детям. Но в любом случае другому человеку, который сможет тебя остановить и вовремя облагоразумить. Яшчэ адзін новы і вельмі небяспечны тренд. Злачынцы прадстаўляюцца супрацоўнікамі падатковай службы. На падставе нібыта неабходнага абавязковага дэкларавання маёмасці выведваюць асабістыя дадзеныя і доступ да фінансаў. Пры гэтым ніякай дэкларацыі на маёмасць падатковай службе насамрэч не патрабуецца. Что мы не используем мессенджеры, что мы не используем никакие соцсети. Если вам позвонили от лица налоговых органов там, по какому-то мессенджеру там, или еще как-то, первое, что нужно сделать, это положить трубку и обратиться в налоговый орган. И выяснить, действительно ли
так это или не так это. И тогда никаких проблем не будет. Но ни в коем случае не пытаться задекларировать имеющееся у вас имущество, потому что порядок декларирования у нас определен. И кто подает декларации, тоже определено налоговым кодексом. Праваахоўнікі ведомстваў заклікаюць грамадзян быць уважлівымі і адказна ставіцца як да абароны сваіх персанальных дадзеных у сетцы, так і да захавання фінансавага заканадаўства. Усе неабходная інфармацыя доступна на афіцыйных сайтах УУС і Міністэрства па падатках і зборах. Пах свежай фарбы, абсалютная цішыня і канцэнтрацыя. У Гомелі ў 13-й раз стартаваў адкрыты конкурс «Майстар». Пляцоўка аб'яднала больш за 85 маладых талентаў. Геаграфія ўдзельнікаў уражвае. Прыехалі дэлегацыі з 3 рэгіёнаў Расіі, а канкурэнцыю ім складаюць удзельнікі практычна з усіх куткоў Беларусі. Барацьба ідзе ў некалькіх узроставых катэгорыях і ў 3 класічных дысцыплінах – малюнак, жывапіс і кампазіцыя. Для маладых мастакоў творчасць не проста хобі, а справа жыцця. Прайграваць або саступаць ніхто не мае намеру. На коне прэстыжны статус майстра. Я занимаюсь около 6 лет. Так профессионально получается именно вот рисованием, живописью. Приезжала в прошлом году, очень понравилось, захотелось еще раз, вот уже с результатами. Победить хочется? Конечно, хочется, вы что. Живопись – это, в принципе, способ отразить то, как художник видит мир, именно, вот, именно профессионально. То есть человек, у каждого человека свой внутренний мир, но именно художник может это показать, как, чтобы всем было это понятно. Вот. Это как способ общения с людьми. Каб выключыць нават намёк на прадузятасць, арганізатары пайшлі на жорсткія меры. На час выканання заданняў юныя мастакі цалкам ізаляваны ад сваіх педагогаў. Ніякіх падказак і правак збоку. Больш за тое, судзейства абсалютна сляпое, усе працы строга закадаваныя. Эксперты ацэньваюць толькі майстэрства, але не імя або горад. Сама коллегия жюри собрана из авторитетных мастаков разных регионов краины. Нам очень интересно мнение коллег, поэтому мы ежегодно включаем в состав жюри и представителей других учреждений. Площадка обсуждения открытая и, я думаю, самая справедливая. Каждый член жюри может высказать свое мнение открыто, не тайным голосованием, и сразу же можно обсудить. Пакуль вучні працуюць сам-насам са сваім талентам, іх настаўнікі час дарма не губляюць. Для старэйшага пакалення падрыхтавалі маштабную педагагічную канферэнцыю. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир с телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлен и пресечен канал поставки контрафактных минеральных удобрений в адрес хозяйств республики. Установлено, что группа лиц под руководством жителя Минска с использованием подконтрольных отечественных и российских коммерческих структур организовала закупку на территории сопредельного государства 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Впоследствии товар реализовался через биржевые торги сельхозпредприятий Минской и Гродненской областей на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. При этом для обмана удобрения поставлялись по поддельным сертификатам качества. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Гомеле благодаря очевидцам задержана нетрезвая женщина-водитель. Управляя автомобилем «Лада», она вела себя на дороге неадекватно. В указанном направлении незамедлительно выбыли наряды ГАИ. При помощи других водителей машину остановили. За рулем находилась жительница областного центра. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превысила 3 промилле. Итог поездки – штраф 200 базовых величин и лишение права управления транспортом на 5 лет. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. В городском поселке Лельчицы по улице Островского горел жилой дом. До прибытия подразделения МЧС хозяин жилья самостоятельно покинул строение.
Работники скорой медицинской помощи госпитализировали мужчину. В результате пожара повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожность в обращении с огнем при курении. Уважаемые зрители, будьте внимательны в обращении с огнем, не оставляйте его без присмотра. Исключите курение в местах для сна. Также рекомендуем установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. Житель Гомеля попался на удочку мошенников. Не имея собственных накоплений, он под давлением лжеправоохранителей взял кредиты и чуть не продал квартиру, поверив в сценарий о финансовых махинациях и обвинениях в терроризме. К счастью, он вовремя осознал обман, но потерял 8 тысяч рублей. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Футбольный клуб «Гомель» в четверг откроет программу 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. На стадионе «Центральный» пройдет встреча с аутсайдером первенства Барановичами. Игра начнется в 18:00. «Гомель», напомню, с 14 баллами расположился на 3-й строчке в турнирной таблице. У лидера чемпионата МЛ «Витебск» на 3 больше. Нападающий Михаил Стефанович остается в «Металлурге». Контракт рассчитан до конца сезона 26-27. Стефанович выступает за «Стальных волков» уже 3 года. В 24 и 26 годах форвард становился с «Металлургом» чемпионом Беларуси. Всего на его счету 7 побед в Кубке президента. По этому показателю он делит первое место в истории лиги с Сергеем Ярковичем, Андреем Каревым и Сергеем Шитковским. В Гомеле завершилось первенство области по баскетболу 3х3. За медали боролись девушки 2013-2014 годов рождения. По итогам турнира на первом месте команда Светлогорска. Спортсмены из Речицы и Гомель расположились на 2-м и 3-м местах соответственно. В Гомеле завершилась спартакиада детско-юношеских спортивных школ региона по самбо. Участие принимали юноши и девушки 2010-2011 годов рождения. Всего около 120 спортсменов. Награды разыграны в 17 возрастных категориях. По итогам спартакиады первое общекомандное место заняла Сдюшор Гомельского района. Серебро у Гомсельмаша, 3 призеров замкнул Белорусский торгово-экономический университет.